Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe kala ka wonnon darede lawol kisal ka page meɗen Facebook ɗo inchallahu alluwal suumaye ngal ara inchallahu hande ko faltaɗen andintinde ɗo hiɗen e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo inchallahu ka masjidul harami ɗo ko andintinden ɗo ko mako goto e makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hara yumma meɗen nene Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha way nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeetike ɓe moƴƴere ko woni e nder ɗe balɗe sappo ɗo haray ɓe yiyayno ko e nelaɗo si ɗeɗo hewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɓɓitotono ɓe wurnita jemmaji ɗin ɓe findina ɓeygure maɓɓe nden fi wurnitugol ɗi jemmaji ɗo on sa yumma meɗen nene Aisha ka yiɗugol moƴƴere nden yiɗana moftoɗen fof moƴƴere nden ɓe landi son moodi maɓɓe ɓenni ko ya rasulallah ko hayyo nelaɗo Allah ene yeetolan si tawi ɗe balɗe sappo ɗo ari ɗo famaza aqul haray ko honɗum mi hani wowlugol ko honɗum mi hani torade ko honɗum mi hani wowlugol e nder ɗe balɗe sappo sakkitore ɗo e nder ndu lewru suumaye on sa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki ɓuuli wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa afu anni haray ko ɗum ɗo ɓuuri e sellude hara wonti wattari toon karimum on